Hallelujah, hallelujah. I can show you this once more. Hallelujah. Kuba ingazinethi manje cela sibe lapha. Amen. Ayinethi anzibamde. Amen. Disenkanzweni.
Siyabonga kusenithi Nkosi uthandekayo kulungile kude kwalapha silapha eSolomon Mahlangu sizothandaza nabafundi baba wethu oyingcwele sincede ke Nkosi nasekuseni sicela umoya wakho ube kule ndawo egameni lika Yesu waseNazaretha sinika lokuthi imbeko lona likufanele in Jesus name we pray amen haleluya angithathe ithuba ngibulise ku principal balele animzame ngezandla nje principal haleluya otishana bonke amen netime lihamba nayo praise God umfundisi ungqongele ume ngaphambili praise God hallelujah you can follow us on Facebook page TikTok YouTube uthi Pastor Ngqongele Ministry naba baqinileyo apha nizobabona sobaposta namhlanje ku TikTok then like usifollow iso Pastor Ngqongele amen Dibonile Solomon Mahlangu ikwazi ukujayiva ndiyadlala amen ndiphakula ncwadi yezenzo chapter number 3 amen silapha nje uzothandaza nesikolo then siyahamba amen elixesha ke la kusasa lincinci amen ngoba funeka kuyiwe eziklasini praise God but siyathemba ke mhlawumbe nophinda nicela uprincipal size xa kwixesha enough amen chapter number 3 verse 1 uthi now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer the 9th hour. That 9th hour ukakajuda kuthi u3 emva kwemini ne a certain man lame from his mother's womb was carried whom they laid daily at the gate of the temple which is called Beautiful to ask alms from those who entered the temple. 3 who seeing Peter and John about to go into the temple asked for alms. Number 4, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us. Verse 5, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Baba siyabonga ngezwi lakho liphilile. Ni ngamadoda sikhonza indlela silapha ekuseni kwenkosi isikelele egama kaJesu waseNazaretha amen apho sifunda khona emotional beka apho sifunda khona siba iBhayibhile ithetha ngendoda eyayingumlwelwe amen kwasekuzalweni kwayo le ndoda ingumlwelwe ithi iBhayibhile yayithathwa iyobekwa etempileni esangweni ekuthiwa lihle elisango lalihle lenzwe ngelitshe legolide lenziwe ngawonke into exabiso lilihle ibekwa apha le ndoda because le gate le yayiyo abantu abadlula kuyo yayigate yayibhisi amen nezivakashi zesixeko zidlula kule ndawo yabekwa apha le ndoda yayitywathwa ngoba yayingakwazi uzihambela isimo sayo yazalwa ikhubazekile nikhona abazalwane yayikhubazekile yayingumuntu ongakwazi uzenzela nto yayingumuntu owayenida abantu ukuze akwazi ya kwenye indawo amen uba ufuna emall akavela acinga kwemall yena njengathi kufuneka acenga abantu mhlawumbe abanye abaphela osentana ngifuna emall ngoba isimo sakhe
yayisisimo esasimbangela ancedwe ngabantu, wayediphende ebantwini. Noba yena wayefuna uzenzela izinto, kodwa isimo sakhe sambangela diphende ebantwini. Ithi iBhayibheli bambeka phayana ke ngaphakathi, ngaphandle kwetempile, ngaphakathi ngabantu abaze etempileni. Amen. Bayonqula uThixo ophilayo, bayonqula uJesu osindisayo. Mamela ke ngicela sibambe lento, ngifuna nomnye na in future uyazi. Kwakutheni lo muntu ungumlwele engaphandle angangeni ngaphakathi enkonzweni ehleli ngaphandle? Kukho lento eBhayibhelini kuthiwa ngamaxesha. Kwakuyilixesha lelo lomthetho. Now ngexesha lelo, according to the Old Testament, Papa Moses, umuntu ongumlwele wayebalelwa njengomuntu owone uThixo uyinqambi, ubekelwa ngaphandle, engangeni etempileni ngokomthetho. Amen. Now uJesu xa ezalwayo uzile uzokhulula abantu emthethweni nakumandla esono. Now uJesu ke sibambe lento, lo ndoda nje bilapha uYesu senyukile incwadi zenzo, because uYesu unyuke incwadi zenzo chapter number 1, chapter 3 akasekho uYesu unyukele phezulu. Amen. Le ndoda izalwe uJesu uzile apho, wazala uJesu wadlula kule gate, uJesu ilapha kule ndoda, ilapha le ndoda bekwapha akayiphilisa. Amen. Bephila abantu bekhutshwa amadimoni, kodwa le ndoda yaphiliswa. Amen. Waphila uJesu wabethelelwa, wavuka wanyuka ezulwini. Le ndoda isahleli kwesasimo sobidinga abantu bayincede. Ndithi nekuseni mandize kuwe, andisazi isimo sakho esikuthathe sakubeka ngaphandle. Nawe nje ulapha kukhona udiphende ebantwini, udiphende kwi-grant kaGogo, andiyazi kodwa mhlawumbi isimo sakho sikwenziwa ngumlwele. Mhlawumbi ukwi-drugs, hayi ngoba uthanda, ubekwe sisimo sasekhaya sakubeka eqangwesa ngabantu abesikolweni abayazi lento yenzeka ngaphakathi kwa sisimo ngekwazi usikontrola. Simo sakho esi sikuthatha ungathanda, sikuthatha abanye bephila kamnandi uthi ndiyabawela uba ngubani, ukhuna bekhona abazali bakho, mna utata ndimazi, mna umama ndimazi. Sisimo sakho sibeke egeyithini. Igama kaSibongo masibambe lento phambi. Andinawari ngabo abadlalayo nabenza ijokisane, but khona babanezimo ezibahlupha emakhaya. Bayazi into omthanda bayithanda yake lo dlala mhlawumbi utata unedigri, umalume unediploma, so angadlala ngomthanda ngoba unelifa. Ndizothetha nabantu abathekhaya mfundi, njengoba uzoshumela ngikwazi udlala ngoba isimo sami sithi mandimamele. Hallelujah. Ithi iBhayibhile wendiphinde ngoba ungadlula abantu abo, noJesu wadlula akamphilisa. Amen. Yebona lonke ithemba liphele. Amen. Mhlabathi ithemba lindi handina endingathemba lona. uJesu yadlula, sevile uba uphilisa abagulayo, wadlula sevile vusola sale engcwabeni. Mhlawumbi wayezibuza uba mna wayi, kodwa iBhayibhile uPeter noJohane babedlula ngexesha lokuthandaza, amadoda asele ngomlilo. Igama likaSibongwe, noba uJesu angadlula, kodwa ixesha lakho xa lifikile angeke likudlule. Andiyazi lo mntu uzothandaza naye, kodwa ndizothi kuwe kudala ukhala. Your season is alive, your time is alive. We are about to pray. The chains are about to be broken. There is power in the name of Jesus. Wathi abedlula iBhayibhile wabajonga, elindele into, wayelindele imali, kanti akayazi namhlanje quthe manikiniki akazange uzonikwa mali, uzonikwa impilishi. Akadinge mali, udinga amandla egama. Ithi wabajonga wathi uPeter, look at us. Yaqwalasela, xa iqwalasela ilinde into ayiquthe manini madoda. Kanti ngabantu ababhaptizwe ngamandla kaMoya Oyingcwele, ngabantu abazaliswe ngomlilo. Wajongana bajongajongana, yangathi mbamboyi nembhokhwe, bajongajongana madoda. Kukhona into ezokwenzeka xa uThixo ezosebenza, siyaqwalasela. Xa uThixo ezolungisa izinto, athi uDavide ugeka itafile phambi kwababandezeli babo. Wayijonga
Look at us. Igolide yesilver asinayo. Wena ucifana le situation yakho ke nidinga ba omalume baphangele nomakazi. Ayidinge bo. Bakhona abantu abaphangelayo kodwa baphuka ngoku bephangela. Abanamali ke ngoku besandubheka. Ngoba imali ayimoneza umuntu. Yolonto nesitebi ziphinde zihwabhilise. Ngoku lonke ugcwele ijip ngapha kwi-BM usahwaba ngoba imali ayoneshi. Wathi uPeter sokunikeza into othi wayifumana ivala ukoneka. Wathi bamba abakuthi uthi wayibamba ngesandla uthi oka amadolo aqina kule ndoda. Igama lenkosi liyiyo inqaba liqinisa amadolo yomelela indoda ezebe ingakwazi uhamba ngoba igama alinandaba nesimo sakho. Ndithi igama linamandla. Maybe yayibeke mhlawumbi nomakhelwane bathi siyamazi umntaka abani ufunda phaya emahlamba. Umalume wakho wafunda wabanjwa. Udaba wakho uphangela emakhitshini noma angafunda kula mahlamba akayindawo. Kanti quthe manikiniki sesibambene nentambiso sibambe igama abathobulayo mabashabule. When your time is arrived, no one will be able to curse your life. Bangatagata left and right, but the name of Jesus is a strong fortress. Look at us. Listen. Hey, who's there? Stand this. Listen. Lendo tayikwaswa. Bayibamba ngesandla. Lento nizoyenza nizobamba isandla sakho ngokhona. Bayibamba isandla. Ngoba wayejongiwe. Yabona kaTana zento umlele sitwa samazibani. Kuthe umlele soke siyibone lento. Wasivabe futhi ifake lento. Wachonga nombamba isandla. Kuthiwa immediately xa imbamba amadolo aqina. Ngoba lento yokulungisa isandla is a sign of faith. Ithi iBhayibhile akukho ukumkholisa uThixo olungekho khona. Namanye amaxesha noba ubuthakathaka mhlawumbe lapho uliliswa simo sasekhaya. Mhlawumbe awunayo imali. Mhlawumbe nawe udala ufeni lapha esikolweni. Sewude wayinhlekisa. Basheshe bahleka. Kanti uNkosi ingizwile. Bangahlekisa ngawe. Kodwa xa kuzobanjwa isandla athi umhlabelelo ngiyaqinwa noma kungathini esandleni somusa. Wabamba isandla sesithandaza wabajonga ithi babe kwaqina amadolwane. Amen. Bayithatha bangena naye etempileni. Bebekhona ngaphakathi bebedlula ngaphandle etempileni. Namhlanje wathi izolo I was outside. Last week I was outside. Last year I was outside. But today it's overjoyed. My miracle has arrived. So tryna call. Abashasha bakushiya endleleni. Mhlawumbe ubufunda nabo iklasi bakudlula. Kodwa ushaya isiduza namhla. Your time has arrived. Your season has arrived. Sizojoyina khona. Sizojoyina ngaphakathi. Wahlabelela nabo. Wathumisa nabo. That's us. We're going to praise God until the chains that are bound in your life will broken. When awuliwe moya enyameni liwaka moya. Ingxaki yethu thina sifuna ukuthi into eziphathekayo silo into zakamoya. Amanzi will not solve le nto yokubutsha kwakho. Uzowachisa amkile amanzi ko. Uzothi ngadwene phansi for protection. Zinibambi tena nani lothu. Amanzi is not the solution. The salt is not the solution. Bamba umnikazi wezinto. Uyesu. Ngoba xa kumkamanzi yena uyasebenza. Bese kwi-COVID kwavalwa. Abantu abadepende kwi-holy salt bebesingo bekuvala singakwazi ukuthenga kodwa banoJesu. Ngoba kuvaliwe. But in the name of Jesus, the chains will be broken. Omnikazi igama. Ethi umhlabelelo liyingaba. Sizokunikeza igama
elingaphezulu kwamagama, lingaphezulu kwegama le-ANC, lingaphezulu kwegama le-president. In the name of Jesus. I'm praying those words. Oh, Salabahosha. Kalade libanzi. Angoshe wezulu. Upila wa. Tell bayeka abadala ngoba uSathane us after you. Kunabantu ababiza igama lakho indawo zomunyama. Bafungile. Bathi great nje nokuphuma kokwenu. Bayeka abahlekisa ngalomthandazo ngoba yimini yakho. This is your day for your miracle. I'm about to pray. Saba abanye bakudrush hayi ngoba uthanda. Babethwa misi babethe inyama. Kanti lento ingaki kumoya. Abasali baqeqesha inyama. Kanti lento ingaki kumoya. Ngaphuma kwipilisi ne-drugs. Bawunobamba uJesu. I'm praying close eyes. Mama, ila bosi hada bahaya. Close eyes and pray. Oh, Jehovah. Alabe libanzi. No, shewe. I sense anointing in this place. Oh. Satan is saying like him. When you live, alabe libanzi. Hey. Ngiphila ngayo ngithanda. Nasakuqala ngoyingathi ngiyibhozo misakhala ngami. Ngikhuluma moyeni owaziyo. I will pray with you. Some of you say you baphile bu. But God can change your life. Now I'm fighting a lucky drugs ngenxa yetshoda ezilongo. There is power of the Holy Spirit. He will change your life. Ukuthi mfundisi phambi kwami ngicela ukuthi ngifune uYesu. Kanti ngike le uthatha ngayo. Phambisana nasebenza. God bless you. Promise of this mabone. Boy, ngimthatha uJesu namhlanje. Ah, so man. Kala belibazi. Mungu mwengoshe. So man. Mungu mpila wami. Yabo. Yesu. Ngimthanda ukuthi ngosiyeshu. Namhlanje. Ngivilizwe ngithetha nawe mhlanje ngiyaguquka ngene enhlizweni ukushesha ngoba lesisithande Sathana ngiyadivorce ngendlela zakho nento zakho namhlanje ngithatha uYesu namhlanje ngisindisiwe. Father, we thank you. We bless your name. Ngithandaza ngesikole sasemahlanga ngoba Nkosi besazwa ngegranti wasazwa ngokuthini kodwa amye ngizothe nelizwe lomoya ngoba oprincipal othishala kukhulu abazamayo bazama ukucenga into asifiki kodwa ngithethe ispeed ulungise ngegama likathi lo nyaka uNkulunkulu noba uSathane bekhala ukhuba kwesisikolo kodwa sizobasela umlilo onamandla eklasini sizobasela umlilo kuyathi yonke amadimoni athunyele ukuzaba isikolo mawacha ngegama likaJesu. Mighty name of Jesus. We pray for the unity for principal notishala unity. Munye. Every challenge ehlangana nenqunu lesikolo bawena amandla we cover here with your blood. We protect notishala bonke egameni likaJesu. Nabe bekhula kazobhalwa kodwa kulonyaka sibasile umlilo egameni likaJesu. Abathakathi bayatsha, abadimona yatsha egama likaJesu. Baba egameni likaJesu yathandaza uNkulunkulu ethu ngibhidi altar enamandla engaphezu kwezolo zonke altar. Ongamadimoni ebethunya ubazosebenza esikolo kusukela namhlanje awuphinda abuye egama likaJesu. We pray you give all the praise in Jesus' name. Amen. Amen.
Njalo. Vamos siyaboka kongo kwethileyo ngokusathana ukubusa after you. Kunabantu ababiza igama lakho indawo zobumnyama. Afungile. Bathi great nje nokufa kokwenu. Bayeka abahlekisana lo mthandazo ngoba imini yakho this is your day for your miracle. Baba to pray. Kama manje bakwindrash hayi ngokuthamba. Babetho bisi babethinya. Sakileni ngaki mo. Abazali baqeqeshinya.
kanti lento ingxaki ngumoya kaphuma kwipilisi ne-drugs noma uJesu. I'm praying close to us. Mama, ila bosi hala bahaya. Close to us and pray. Oh, Jehovah. Alabeli banzi. Shewe. I said, I will bring in this place. Oh, started to say like it. When we Alabeli banzi. You pray with you. Somebody said that you appeal, but God can change your life. Now I'm fighting another drugs and I wrong. There's power of the Holy Spirit. He will change your life. If you put this in Papa Wame, if you put the food, yes, can't you get it? God bless you. Promise me some money. Or you turn to Jesus and touch. Oh, someone. Alabeli basi, Mungu kongoshe, Mungu kila mwami, Yesu, Hallelujah. Satana divorce nendlela zakhe nento zakhe namhlanje thathu Yesu namhlanje isindisiwe sema mngesekhona isevile uthi imalanga lo msatha wakho akakhela ukeketisa nkonda nabokithi uyimalanga Disembanzweni owotumisa tumisa nawe Disembanzweni owudabele nabelela nawe Amen. Hallelujah. Let's follow me for some time. Siyabonga kuseni ukuthi uthandekayo ngilekuthe kwalapha sibisele ngeli xesha ke simakalisile thembile ukuthi masinciphe thina kodwa makwande wena ngoba kaloku wena nguThixo wena unakho simakalisikela khona alapho khona sinofikelela in Jesus name. Amen. Hallelujah. Anthathe ithuba libuyise kuPrince Abby. Praise God. Hallelujah. You can follow us on Facebook, Snap page, TikTok, YouTube, uthi Pastor Ngqunge Ministry. Naba abaqinileyo apha nizobabona sobaposta namhlanje ku TikTok. Amen. If you don't like it, follow it. Pastor Ngqunge Ministry. Amen. Tibonile sonoma lahlaka ikwazi ukushaye. Enough. Amen. Chapter number 3, verse 1. Uthi now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. That 9th hour, a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. 3. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. Number 4, and fixing his eyes on him with John, Peter said, look at us.
Verse 5, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Baba siyabonga lesivakashi zasixeko zivula ngendawo yabekwa phakathi ndoda yayithwathwa ngoba yayingakwazi usihambela. Isimo sayo yazalwa ikhubazekile. Ikwalibazalwa yayikhubazekile, yayingumntu ongakwazi uzenzela nto, yayingumntu wayelida abantu ukuze akwazi ya kwenye indawo. Amen. Ofuna emoli akavela ecingo emolini eyojengathi funeka aqenda abantu mhlawumbi abanye bavele osendana ifuna emoli ngoba isimo sakhe yayisisimo esasimpangela ancede ngabantu, wayedipende ebantwini noba yena wayefuna uzenzela izinto kodwa isimo sakhe sampangela dipende ebantwini. Ithi iBhayibhile bambeka phayana ke ngaphakathi ngaphandle kwetempile, ngaphakathi ngabantu abaziyo etempileni. Amen. Bayonqula uThixo ophilayo, bayonqula uJesu osindisayo. Ngoba ngeke sibambe lento ufuna nomnye in future uyazi. Kwakutheni lo Mungu lwele engaphandle angangeni ngaphakathi enkonzweni engaphandle. Kukho lento eBhayibhile ekuthiwa ngamaxesha. Kwakuyilixesha lelo lomthetho. Now, ngexesha lelo, according to the Old Testament, Papa Moses, umuntu ongumlwele wayebalelwa njengomuntu owone uThixo uyinqambi, ubekelwa ngaphandle engangeni etempileni ngokomthetho. Amen. uJesu layizalwayo uzile uzoqulula abantu emthethweni nakumandla esono. Na uJesu esibambele lo ndoda njengilapha uYesu senyukile incwadi zenzo. Because uYesu unyuka incwadi zenzo chapter number 1. Chapter 3 akasethi Yesu unyukele phezulu. Amen. Le ndoda izalwe uJesu uzile akwazala uJesu wadlula kule gate uJesu ilapha kule ndoda. Ilapha le ndoda bapha akayiphilisa. Amen. Bephila abantu bephuma bathi umuntu le ndoda yaphiliswa. Amen. Waphila uJesu wabethelela wavuka wanyuka ezulwini. Le ndoda isaselimba sasimo sobidinga abantu bayincede. Lithi ekseni malize kuwe. Andisazi isimo sakho esithathe sakubeka ngaphandle. Nawe nje ulapha kukhona udipende ebantwini, udipende kwigadi kakho. Andiyazi kodwa mhlawumbi isimo sakho sikwenziwa ngumlwele. Mhlawumbi ukwidrugs hayi ngoba uthanda. Ubekwe sisimo sasekhaya. Sakubeka inkonzo sana. Abantu abesikolweni abayazi lento yenzeka ngaphakathi. Sisimo ngakwazi usicontrol. Simo sakho esi. Simuthanda ungathanda. Simuthanda abanye baphila kamnandi ukuthi njengabanye bangubani ukhulele khona abazali bathi mna unteka ndimazi, mna ngoba ndimazi. Sisimo sakho. Sibekele. Anawa nina kubadalayo ngabenzi jokesana. Bakhona abanezimo ezafuna bayasiyo uthanda yeke lodlala mhlawumbi utata unedi umalume unedi so angadlali ngumthanda unelisi ndizothetha nabantu abathetha njengoba uzoshuka ndikwazi udlala ngoba isimo sami sithi mandingomele. Haleluya. iBhayibhile wena ungadlula abantu noJesu wadlula akamphilisa. Amen. Yebona lonke ithemba liphele. Amen. Mhlabathi themba lini handina emini uJesu yadlula sevile uba uphilisa abagulayo wadlula sevile usonazaretha endodeni mhlawumbi wayezibuza uba mnawayo but iBhayibhile uPeter noJohane babedlula ngexesha lokuthandaza. The chains are about to be broken. There is power in the name of Jesus.